Imboni TV. Tubifurije byiza mwese aho muri twizera kumeze neza natwe tumeze neza. Nitwa Ajabo Marashi Zerobana umeze neza. Nanjye meze neza ndashima Imana nyuma y'akanjine kari kankubise numva kari kugenda koroha. Ngo rero n'umwanya tuje ngo tugeze n'ubundi ho abakunzi ba Imboni TV amakuru agezweho. Amakuru agezweho n'aya makuru agezweho nuko UNESCO hari abasikire batekereje ko bambo kureza muri Burasirazuba bwa Kongo kuki batagiyeyo niki cyatumye bano bagabo muri Kivu y'Amajyepfo batajyayo yego muri Kivu y'Amajyepfo niki cyabaye ese kandi ko abawazarendo barakajwe n'iki muri rusange turaza kureba igituma batishimiye ibintu bimwe mu byakomeje kuvugwa hirya no hino Zerobari ugiye kudufasha kugira ngo tubisesengure neza tunabiganire mu by'ukuri byagenze bite. Reka twigire kuruza kuri MONUSCO seko nabyo byose bizamo wazarendo. MONUSCO muribuka neza ko bagombaga kuba bajya mu mujyi wa Uvira ubundi Rwanda no kwa Antonio Guterres basabye ko ingabo za MONUSCO arizo zijya muri Uvira kugenzura umutekano waho. Yego. Bidateye kabiri haba hinazemo FARDC. Hinagama abo Barundi bose baragaruka uko bari bakoranaga na leta ya Kinshasa baragaruka. None hasohotse impamvu burya MONUSCO ngo itagiye muri Uvira. MONUSCO baravuga bati iyo niyo mpamvu nyine tugiye kugeza kuri aba bantu. Yego. MONUSCO baravuga bati twebwe ni gute dushobora kujya ahantu hari ira koalisiyo ingana gutya igihe cyose hakongera kubamo intambara ko baza baturasa ntawe barobanuye kandi ko uwaza mu ntambara yaza kurikiye uwo bahanganya ari iyo koalisiyo yose ya Kinshasa FARDC n'ababafasha. Bo basaba ko one ira Uvira igomba kuvamo ingabo za Kongo zose. Iyo ni MONUSCO nibyo bari gusaba nyine bavemo bose ku buryo bazisanga muri mujyi wa Uvira bari bonye naribo bari kugenzura umutekano. Yego. Basaba ko wazarendo badakeneye wazarendo yuhande rwabo mu gihe baba bari mu mujyi wa Uvira. Niba abarwanyi ba mamire tubahavuye nabandi bagende bose bagomba kuvamo nyine bakagenda. Ariko noneho ikintu cya abantu bakomeje kwibaza bavuga ati ese MONUSCO kwiza mu butumwa n'ubundi yahamagawe ari ubutumwa eje mu gihugu cya Kongo. Yego. Ibi bintu iri gusaba bishobora kuza guteza polemike hagati ya MONUSCO ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kandi umva byatangiye ahubwo kuko ntabwo FARDC ntabwo iri buze kwihanganira kubona MONUSCO ziri muri Uvira bo badahari. Kinshasa ishobora gutekereza ko MONUSCO bashobora kuberereka mama 23 kaba yagarukamo kandi suko bakora bo basabwe ko baza nuko ni ingabo ziri netre nyine zidafite uruhande zibogamiyeho. Yego. Abangaba rero bavuze ko badashobora kujya muri Uvira mu gihe cyose ira koalisiyo yose hari. Barasaba ko n'abafasha bavamo. Ese ingabo z'abarundi zirimo neva nabo tuzi niba remera ko kuzifata akazisubiza ubwo igisabwa no kubohereza za Baraka. Ariko basinyanyirega nese ubwo byo birubahejwe. Ibyo Tshisekedi yasinye n'abawazarendo nabo muri mu ngabo z'u Burundi n'abandi ubwo yaba ntabwo basinye umujyi wa Uvira ariko ni Kongo bajya no mu bindi bice. Yego. Bajya mu bindi bice niyo mpamvu ushobora gusanga berekeza Baraka bagasubira za Fizi muri Fizi aho ngaho bakerekeza hirya Tanganyika muri Karemi ariko Uvira bakayivamo kugira ngo MONUSCO ibe yaza gukora misiyo yayo neza uko yayitumye. Hari ikizaho cy'kwizavamo bishobora kugorana rero nibitanashoboka ni kwa kundi ukomeza kwerekana ko Tshisekedi ari we muntu wa mbere uri gutuma ibintu bitacayuka hari mu Burasirazuba. Niwe ushobora kuba nyirabayazana wo kuba ibintu bidakemuka ko bazavuga ati twe twasabye perezida ko ibi byagenda gutya nta cyabaye. Yego. Sibyo? Yego. Niba rero nta cyabaye biragaragara ko Perezida Felix Tshisekedi we ku giti cye ari we utambamira ibi bintu. Yego. Abantu bakagaragaza ko Tshisekedi byanga bikunde impamvu yibi iranahari ranumvikana by'umwihariko ku muperezida usa nkaho ari kugera ku mpera ya manda ye. Yego. Yishakira ikintu cyose gishobora gutuma akomeza kuba insekirite kugira ngo azakomeze yiyoborere Kongo. Yego. Mu byitwa inzibacyuho.
Bo turahera ku nkuru iva idoha muri nani i Rwanda hariya muri Angola ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo hariya Rwanda hari hateraniye ni Petite Summit ni ubwo se turavuga ngo iki mu gifaransa ra ubundi summit ni icyongereza some okay ni petit some ni inama ntoya yabaye iba hagati y'aba president batatu n'uwa kane wayoboye Nigeria ubwo yari Forest Ozimura Nyasimbe wahawe n'ubundi umukoro wo gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo yari president wa Angola Joao Lourenço Emmanuel Goncalves uyu nguyu niwe wahawe noneho kuba bagiye gutegura ibiganiro biri intercongolese bizahuza abanyekongo muri rusange hanyuma noneho na Perezida Olusegun Obasanjo yahoze ayobora Nigeria yarahari na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yarahari bo icyo gihe mu myanzuro bari bafashe itatu yari ikomeye ariko umwe ngiye kugarukaho nuwo kuba harebwa ngo igihe bagafata itariki umunsi n'isaha agahenge kagomba kuba kubahirijwe hariya mu burasirazuba bwa Kongo itariki rero yatekerejweho banayipropoje ni tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri nivubangara buri minsi 6 undebere ngo azaba ari kwa kangahe ariko agahenge kagatangira saa 6 z'ijoro niko babipropose saa 6 z'ijoro bo aha rero abantu batangiye kwibaza ibintu byinshi iyi proposal ni zaba ari kwa gatatu ubwo si nko kwa gatatu y'icyumweru gitaha ni ku cyumweru mu cyumweru gitaha ni iminsi ngahe ubwo ni nk'itanu gutyo umunsi ni 12 ni mike cyane ubwo reka tuwe ko ari 6 nibyo batangaje akagahenge batangaje itariki agahenge kagomba gutangirira ariko benshi muri Wazalendo bacyumva ayo makuru bavuze bati ibyo bintu by'i Rwanda n'ibyo kwa Perezida Tshisekedi twebwe ntabwo bitureba nta masezerano namwe abatureba Wazalendo nawe wibuka icya kinyabupfura cyabo n'imiterere yabo nta masezerano namwe atureba tugomba kurwana kugeza igihe umwanzi bo bavuga ngo ni u Rwanda azavira ku butaka bwacu niya mama 23 bitirira u Rwanda dukomeze iby'agahenge byo twebwe Wazalendo by'umwihariko bano bo kwa Ngoma Nzito n'aba ngabo kwa Muriya Kutumba generali notoproclame ariko ngo ntabwo barebwa n'akagahenge Ujyo kuri byaje gutuma njewe nsubiza amaso inyuma ndareba ubundi akagahenge kavugwa n'uduhenge tungaye twabayeho twubahirijwe mu byavuzwe byose nibe byakizwe mu ngiro i Rwanda barikamase nibyo baza gutangaza ko iyo tariki 18 hazubahirizwa CCRF sibyo ariko mu by'ukuri isubije amaso inyuma ugahera 2024 kugeza uyu mwaka 2024 2025 2026 nta gahenge na kamwe kigeze kubahirizwa nta koro nimwe zageze zisinywa ngo zubahirizwe marakini byinshi tuba tubifite hanga muri leta zunze ubumwe za Amerika muri 2024 hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi nibwo iyi leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko hagomba kubaho trêve humanitaire ngo bwari uburyo bwo kugira ngo barebe uburyo bafasha bari kugirwaho ingaruka n'intambara basaba agahenge ko kugira ngo haboneke ubufasha bwo kugira ngo abaturage bamererwe neza icyo gihe yagomba kuva ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu bakagera kuri 19 z'ukwezi kwa karindwi urumva iminsi yari irimo 15 bapronje iminsi 15 noneho itariki 31 z'ukwa karindwi nabwo
3 z'ukwa karindwi 2024 njyewe ibintu byose narabikurikirana. oya nibyo nibwo u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amasezerano agamije n'ubundi agahenge. Icyo gihe u Rwanda ruza gusinya abantu batari ko ni gute u Rwanda rusinyira agahenge atari rwo ruri kurwana. ni ibibazo Abandi batari ko Ati birashoboka ko uru Rwanda ruba ruhagarariye ma 23. Nibwo u Rwanda rwafashe umwanzuro wo kutazongera kujya muri ibi bintu by'ibiganiro n'inama rwitwa ko ruhagarariye ma 23. Kuko icyo gihe u Rwanda rwishinje kuba ruri kurwana muri Kongo. Urasinya CCRF wowe urasinya CCRF nkande utari ku Rwanda. ntibibaho Ibyo ntibyigeze byubahirizwa. Intambara yarakomeje. yego Itariki 4 z'ukwezi kwa 8 2024 yego nibwo Washington yongeye kwanonsa ko hagomba gutangwa agahenge iyo yivugira ko igomba gukomeza gufasha abaturage kugira ngo bagire umutekano. yego timushyira agahenge ako ntikubahirijwe. uza kunyumvira noneho agashobero n'umwaka 2025 nabyo byabayeho 2025 buriya hasinywa koro 6 zo kugira ngo haza agahenge. Akoro 6 zose zari zigamije gushyiraho uduhenge. Bamwe bavuga ati ntabwo twajya mu nama Doha muri kurwana agahenge nikajyemo tujye mu nama, ntabwo twajya Washington DC muri kurwana nihajye. Umva none izo zose ubwo ni zingahe? Jewe ngiye kuza 6 za 2025 6 hasinywa agahenge nikubahirizwa. Ngiye kuri izo 6 twari tuvuye kuri 3 za mbere za 2024. Ariko izo 3 wibuke neza ko hari n'ibyo muri Kenya n'ibyahe byose. Reka twiyizire none 2025 2025 hasinywa koro zigera kuri 6. Iya mbere yari declaration ya CCRF hagati ya guverinoma ya Kongo na Alliance Fleuve Congo ma 23 hari ku itariki 23 z'ukwa 4. Yego. Hari nyuma y'amezi 3 ubwo mifashwe. Hari na nyuma y'ukwezi n'ibindi gutyo Bukavu nayo yarafashwe. Ati CCRF aha ngaha abantu barabyibuka. Yego. Haje noneho declaration ya mahame ya Washington ku itariki 25 z'ukwa 4. Washington icyo yashakaga n'uguhuza leta y'u Rwanda n'iya Kongo. Nibwo hatangiye za processes zose zo guhuza u Rwanda na Kongo ngo u Rwanda rukora ingabo muri Kongo bakureho n'ingamba z'ubwirinzi. Ibyo nta cyabaye. Haza koro declaration ya principe za Doha 19 z'ukwa 7. Yego. Doha uribuka ko batangiranye inama yahuzaga Emiri wa Katari bagahuza Alliance Fleuve Congo ma 23 na leta ya Kinshasa. Ibyo bintu by'Doha nta cyavuye. Nabyo byaheze mu kirere. Ngeze kuri akoro y'abakadre iDoha hariya 15 z'ukwezi kwa 11. Aha ngaha bahuje uribuka bavuga ko Perezida Paul Kagame na Tshisekedi yari yaravuze ngo bazahurira mu ijuru. Idoha bahuriyeyo. Idoha bahuriye mbere wa Katara bahuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haza koro karundura noneho ya Washington DC ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Perezida Kagame ahura na Tshisekedi, Trump ari aho ngaho, Mark Rubio ari aho ngaho. Wa mugore Hariana niba ari Hariana inde wa munyamakuru urwasomana na Tshisekedi nawe yarari aho ngaho. Akoro ni Hariana Veras. Hariana Veras ni umunyangora. Hanyuma ibi byose ndakumenyesha ko nta na kimwe kigeze gishyirwa mu bikorwa. Byose barasinya ariko twatirira ikibazo. Hari ibyabereye za Kenya nta cyavuyemo. Hari ibyagiye bibera Uganda nayo rega Museveni nawe yagiye abatumiza nta cyavuyemo. None haje itariki 18 z'uku kwezi ko hagomba kubahiriza ibyo byose basinye zero. Niba ntacyo byabyaye nibagiye kuzaba ejo bundi 18 nta kizere birabyara ikeze. Situgira icyo twitega nta mu byukora gahenge nikazabaho.
biza byitwa iryo zina. ariko mu nyandiko niko byanditse. Noneho ibaze ko na Wazalendo bateguje kavuga ati twebwe Wazafu Wazaba Wazalendo tukigira kwereka ka Wazalendo kukitishima bimeze bite kandi batarebwa n'ibi ngibi. Wazalendo se barebwa n'iki kibazo he? Barakubwira ati tuzakomeza kurwana. Tshisekedi wowe FARDC yifate uyibwire ko igomba kubahiriza agahenge. FARDC nta kibazo bari buze kubyumva kubera ko n'ingabo za leta. Wazalendo sura bibabwira Tshisekedi wabahaye intwaro nacyo kintu gitanga umukoro ukomeye cyane. Tshisekedi bizagorana ko Wazalendo nukuvuga ngo biriya bintu bavuga ngo gusenya FDLR ni iki. Tshisekedi afite umukoro wo kuzadezaruma Wazalendo. Kudezaruma Wazalendo ariko sinzi niba bizapfa gukora. Yego. Wazalendo rero niyo mpamvu barakaye baravuga ati twebwe abana bo kwa Amuri ya Kutumba, abana bo kwa Ngoma Nzito biroze bishambuke. Wazalendo twebwe kwa Foka Mike hiryo ngiyo bose kareka mayimayi bakaniye ntabwo iby'agahenge ubwo iby'i Rwanda babivugira aho ngaho nyine nuko nguko bimeze. None kuki Wazalendo bavuga bati tuzakomeza kurwana kugeza u Rwanda ruvuye ku butaka bwa Kongo? Bavuga umwanzuro bavuga bati u Rwanda rurwana mu isura ya 23 bati tuzakomeza kurwana kugeza u Rwanda ruvuye ku butaka bwa Kongo. Kuki aya magambo ni 23 babavugerega ariko bavuga u Rwanda nubwo babavuga uranabwo bo bavuga ko u Rwanda rufasha 23 bakavuga ko Wazalendo kandi niko bavuga ntabwo bajya bemera ko 23 igizwe n'abanyekongo bemera ko ntayo bavuga ngo nara DF niyo rero nyine bagomba gukomeza niyo bagomba gukomeza kurwana. Kuki bagaruye ibi ngibi kandi mu minsi ishize baragaragaye ko u Rwanda hari ibyo rwemera buri mpande zose gatanga ibyo bisobanura. Kuki bagikomeza kuzana izi mvugo n'aka kanya mu gihe hari gusinga amasezerano biri gupangwa ingabo za UNESCO zikajyayo? Kuki Wazalendo ubundi bakomeza kugaragara banavuga aya magambo yego barwana ku ruhande rwa Kongo ariko kuki bakomeza buri munsi nje mbona banagira hore mu bituma kino kibazo kitarangira? Erega nawo sibo kibazo ni wabahaye intwaro akabaha n'izina rya Wazalendo ubundi wahoze bitwa abamayimayi wabahaye intwaro akabaha n'izina rya Wazalendo akabaha mbese iyabukuru niwe wabyishe byose. Nuko nguko ngayo nguko nibyo biri muri MONUSCO nibyo biri muri FARDC n'ababafasha bose. Agatawa ariko tukiri wenda hano muri Uvira. Uvira hari inkuru y'abasirikare 5 bagiye kunywa ba FARDC. Abasirikare 5 baragenda baranywa bamaze gusinda mu kabari rekanze ndebe kuri inkuru. Bamaze gusinda bigenda bite? Bamaze gusinda bajya gushaka ngo ibirindiro bya 23 ngo babaraseho ngo bajye kubarasa ahitwa Nuza Muringwe 5 abasirikare 5 baragenda abandi bana bahawe amakuru kare yuko abo basirikare batarinye bashaka nyine kujya kubatera mu birindiro byabo. Barabarashe ejo hashize barabarasa n'imbunda zabo barazibatwara. Bari 5 ariko bana aribo bafite imbunda. Udi ntazo afite. Barakekwa 23 nyine na Wazalendo bari gukekwa nuko byagenze. Bajya kunywa mu kabari bafite imbunda. Banambaye nifoto. Iyo nkuru urumva ari nshya muri Kongo. Muri Kongo ntago iyo nkuru ari nshya. Ukajya mu kabari wambaye uniforme ufite imbunda. General aragenda akajya kunywera mu kabari abasirikare bagasigara bafite imbunda hanyuma akagenda akaka icupa birangira biza kurangira avuyemo atishyuye. Iyo bushatse guteza akambaye babarinzi be bahita bava hanze bati we witonde n'afande wowe urashaka kumenyera afande tugende akanwe yasinze ntago yishyura afande kare mutubari hano mu burasirazuba bwa Kongo no mu bindi bice ibyo ibintu byinshi barabyambura nta abacuruzi bari baragowe utubari two batujyamo n'imbunda rwose akicara akawe. Ese ntabwo ujya ubona police nationale congolaise PNC bari mu tubari bamaze gusinda bari kubyina bari kugwirana n'imbunda umuntu akagwirana n'imbunda. Ese munuza iryo ruguru muri Ituri ntabwo wagiye ubona intambara nyinshi z'abasirikare basinze n'abasivile
none ari gushaka kubarasa bakarwana nabo no kumwaka imbunda yasinze yabambuye nayo ngayo nguko rero tuba twasoreza hanga bikaze rero bakoze cyane akoze maraki namwe mwese mwakoze kwa natwe muri kano kanya reka mbabwire ngo Imana ikomeze kurinda igihe birakomeza Imana barinde Imboni TV imboni ya rubanda.